Mu minsi ishize izina Goma ryari ryihariye imbuga nkoranyambaga ku rwego rwo hejuru. Ibi byari byatangiye igihe umutwe wa M23 watangiraga kwigabiza uyu mujyi kugeza ubwo ufashe wose. Ibi kandi byaherekejwe no gushyiraho ubuyobozi bushya bw'uyu mujyi ndetse na Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Hari video zacicikanye abaturage ba Goma bari mu byishimo hamwe n'abasirikare ba M23 muri stade y'ubumwe iherereye muri uyu mujyi. Ngira ngo murabizi ko abasirikare benshi bafashaga FRDC bamwe bahise batangira kwitahira. Mu kiganiro twakoze ubushize naberetse uburakari bw'inteko y'abadepite bo muri South Africa bari bamaze kubura abasirikare babo bakanasaba ko abakiri bazima bacyurwa igitaraganya. Ako kanya na Malawi ndetse nayo yahise isaba ko abasirikare bayo bacyurwa. Saba gusa n'abacanshuro benshi bafashaga ingabo z'iki gihugu bahise basubira iwabo mu Burayi nyuma yo gutsindwa urugamba. Niba ubyumvise neza, M23 yo yamaze gufata umujyi wa Goma ndetse ubu na leta ya Kongo ntabwo ikiri kuwutekereza cyane, ahubwo ikigezweho uyu munsi ni umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo, Bukavu. Nyuma y'amasaha menshi abantu bakiri gushidikanya niba FRDC n'abayifasha ari bo bafite umujyi wa Bukavu cyangwa atari bo, uyu munsi byagaragaye neza ko M23 yafashe uyu mujyi bidasubirwaho. Ubu abasirikare bayo bazaga ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo ku gice cya Kivu y'Amajyepfo, ni ku mupaka wa Rusizi ya mbere. Mbere gato yuko uyu mujyi ufatwa, M23 yabanje gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ubundi mu by'urugamba, iyo wafashe ikibuga cy'indege kiba ari ikintu gikomeye cyane. Ibinyamakuru nka First Post byo byari byaravuze ko nyuma yuko M23 ifashe ikigo cya gisirikare cya Minova mu rugendo ruva i Goma rwerekeza i Bukavu, kugera i Bukavu bitari bikiri ikibazo kuko iki kigo cyari kirimo ibikoresho bya gisirikare byinshi kandi bihambaye. Nyuma yuko bigaragaye ko agace M23 ikurikijeho gufata ari Bukavu, igisirikare cya FRDC cyahise gihamagarira urubyiruko rwose rwo muri Bukavu kujya mu gisirikare cya FRDC ako kanya ndetse nta bindi byangombwa gisabwe. Aba bakoraga imyitozo nk'iminsi 2 ubundi bagahabwa imbunda bakitegura guhagarika M23. Mwibutse ko aba basirikare barwanyaga baturutse ku mupaka wa Bunagana barwana bagafata Goma maze bakayifata kandi bamaze gutsinda barimo SANDF ya South Africa, FRDC ya Kongo, igisirikare cy'Abarundi, icya Malawi, icya Tanzania, FDLR, Wazalendo ndetse n'abandi benshi. Kugera Bukavu bagashaka guhagarika n'abana bakoze amafunzo y'iminsi 2. Ibi ngo byasaga nk'ibisekeje. Muri uru rugendo M23 yahuye n'abasirikare ba FRDC habamo guhangana, ariko ngo ntibyamara kabiri. Ingabo za FRDC zihita zizinga amapantaro, amaguru ziyabangira ingata. Aba birutse rero, abanyamahirwe make bo basubiye muri Bukavu kureba imiryango yabo. Abamahirwe menshi bo ngo bagumanye na M23 bemera kuyifasha. Muri uru rugendo M23 yahuye n'abasirikare ba FRDC habamo guhangana, ariko ngo ntibyamara kabiri.
ingabo za FARDC zihita zizinga amapantaro, amaguru ziyabangira ingata. Aba birutse rero, abanyamahirwe make bo basubiye Bukavu kureba imiryango yabo. Abamahirwe menshi bo bafashwe na M23. Reka ngusobanurire. Aba basirikare bafashwe na M23 baraganirijwe ndetse bahabwa n'amahirwe yo kwiyunga kuri M23 nta bindi bihano bahawe. Gusa bahungiye ku butegetsi bwabatumye ho hari urupfu. Ku basubiye inyuma bakaza gusubira muri Bukavu, harimo 200 bafashwe n'ubushinjacyaha bwo muri Bukavu bakatirwa igihano cy'urupfu kubwo guhunga urugamba. Ndetse aba bongeyeho gucibwa n'ihazabu y'amafaranga 10,000 by'amadolari y'Amerika. Aya agomba kuzishyurwa n'imiryango yabo nyuma y'uko bo bishwe. Nyuma y'uko aba basirikare batatse kudahembwa, icyari gikurikiyeho ni ugucibwa ahubwo akayabo kubwo kwikiza urugamba rubasumba. Mbere y'uko M23 igera mu mujyi wa Bukavu, abasirikare n'abandi bashinzwe umutekano ngo bose bari bamaze gushiramo biruka, hasigaye bake bihishanye n'abasirikare b'Abarundi bagitsimbaraye mu gufasha FARDC. Aha rero nibwo abaturage noneho akavuyo bakagize akavuyo, birara mu mihanda barasahura karahava. Iki ntago kibarwa nk'icyaha cya M23 kuko yo yari itaragera mu mujyi wa Bukavu. Ahubwo abashinzwe umutekano bo bahisemo gusiga abo bavuga ko barinze niba icyaha kireba. Uyu munsi rero nibwo M23 noneho yinjiye mu mujyi usa nkaho nta basirikare ba FARDC barimo, bityo biroroha cyane kwinjira muri uyu mujyi ugereranyije n'urugamba rwo kubohora Goma. Icyatangaje amahanga uyu munsi ni uburyo abaturage ba Bukavu ngo bagiye imbere y'abasirikare ba M23 bakajya kubayobora aho abasirikare b'Abarundi bihishe. Biratangaje kuba uwo bavuga ko ari we bagiye kurinda ayobora uwo mwanzi ubundi akamukuzanaho aho wihishe. Aba mvuga ni Abarundi. Abasirikare ba Bukavu bayoboye abasirikare M23 babarangiraho aba basirikare b'Abarundi bihishe, ikimenyetso kigaragaza ko babarambiwe. Ibi byari mu gikorwa nk'icyabaye muri Goma
cyo gushaka abasirikare basigaye mu mujyi bakihisha mu baturage. Reka nkwereke uko bari bameze. Aba bagaragara ni abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bafashwe ubundi bakikorezwa imbunda zabo, ikimenyetso cy'uko batsinzwe. Icyagiye kibabaza abantu ngo ni nk'aho basanze abasirikare ba FARDC bahaye imbunda abana ubona ko bakiri bato cyane, ngo bitanakwiye kugaragara ku musirikare w'igihugu. Hari kandi nk'aho abana b'abahungu babiri bagaragaye ku muhanda burira burende iriho imbunda ya mashinigani, bavuga ko bayitoreye mu muhanda nk'uko umwana yabyuka akitorera igiceri cy'amafaranga. Eh Master, unaona ile polisi hai? Mu kiganiro umuyobozi uyoboye uru rugamba rwo gufata Bukavu, General Byamungu yagiranye n'abaturage ba Bukavu, hari nk'aho yagize ati Kongo bo bananirwa kurwana barangiza bagaha intwaro abana babo. Iki ni icyaha kireba uburenganzira bwa muntu. Na mushiki wacu Denise Nyakelu, madamu wa Tshisekedi, nawe afite ikibazo. Igihe ari mu gitanda n'umugabo we, kuki atamubaza ati izi ntwaro wohereza hirya iriya ntizizatera ibibazo? General Byamungu yongeyeho ati uyu mushiki wacu si umwana mwiza, yaragiye agendera ko niyongera gutekereza iwabo aho avuka muri Kivu y'Amajyepfo. Kubera iki yemeye ko umugabo we yohereza intwaro muri Kivu y'Amajyepfo ngo dukomeze twicane? Kuki atabwiye umugabo we ngo dukorere umuhanda uturuka i Goma kugera i Bukavu? General Byamungu akomeza agira ati niba Tshisekedi yarabonye ko imbunda ari byo biryo yahereza abaturage, kuki atahereye iwabo aho avuka? Ili wawadistre. Kitu nawaomba ni kimoya, mwambie wenye wanajificha kwa manyumba, uzalendo, FARDC watoke. Mnanipata vizuri? Ndio. Kwa sababu wako ndani ya manyumba. Ndio. Na nikinywa bure asifiwe askari. Jana watutesa jana. Jana wanatuiba vile. Tutesa watoto wa askari. Ndio maana tumekuja. Ifoto ndio wakamate wale wapeti. Waka wanafika kwa wakati wao wanashindwa vita, wanapatia watoto wao aro. Ndio. Ile ni crime contre l'humanité. Ndio. Na hizi arome dada yetu Nyakero naye iko na shida. Wakati anakuwa iko kwa mlangeti na bwana yake Tshisekedi, kwa nini akumwambia bunduki nabeba kutu zitaleta shida? Ndio. Kwa nini? Dada yetu naye iko mmoja wapo komplisi mwenye naacha insecurity na kuviole inafanyika hapa. Ndio. Dada si dada mzuri. Aliendaka naenda hakuacha mafikiri nyumbani. Haiko vile? Ndio. Ni dada mzuri? Hapana. Kwa nini aliruhusu bwana yake adeside kubeba arme Nord Kivu na Sud Kivu? Juu tuendelee kuuana. Kwa nini akwambia bwana yake tutengenezee barabara ya kwenda Goma na Bukavu? Kwa nini akumwambia? Na kwabo Walungu watoto wanatesha na koshorkor. Kuna hata farmasi. Koshorkor. Waki. Gonjwa ya watu kuvimba miguu yuko Walungu. Na tuko na kuko kuna Premier Dame wa Bongo. Hapana baba. Unabikubali? Hapana. Alemanya Afrika ndio hili. Hapana.
Tshisekedi angeona kama bunduki ni chakula cha kupatia wananchi, kwa nini ya kuanzia kwa mupomba? Ndio. Lakini aliona kwamba sisi tutazipokea. Mkombozi na dada yetu bunduki zikako yao. Na zinachaa ndani ya mwingine wa bunduki. Mwambie wale wenye kuna bunduki kinyume na sheria. FARDC, wazalendo, FDL. Ola batoto. Ono la vala luteni kwa lukanyage upeti wa kumwisho kugoshi. Ona kitina ne, ona haru ndio. Ona haru. Ish. Kitu gani? Unaviendeza ba? Kama sasa ni muzalendo, kani FARDC, kani M23. Sawa. Merci. 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 Njoo bibi kuku bandu. Mnione? Alo hai. Hii nchi yake haina raha. Una sasa. Peti, utapigania. Peti, utapigania kabisa. Kweli peti yangu. Yako na Yako na